nomkenda kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Namuntlha of course hi ta khayelela hi Sayicology, and then of course hi tlhe hetela hi Xamaccombo. Yeah. So hi ti 15th January ni fike ni vona hi post leyi nga posta ka page ra Sayicology, so I scrolling ku na post la nga hi posta hi 15 here. No fika hi pfula la hi fika hi kuma ku i fika posta picture ya yena la na Mr Post, so clearly la hi le studio xa Mr Post, it's very clear. A ku ri Sunday, so loko fike hi hlala hi fike hi vona fika tsala ku vuxaka bya tin'wari n'wana kokwani i ku handza swin'we. Me ni kota ku vuma no chava ku dlawo swa ku sort of song maybe a ku ni chava ku dlawo a ku na ta hi Good Friday. So Sayicology swa ku se finalize ni ku impela a ri ku teni Good Friday la swi tikomba na ku a ku va na a meeting ku hi side ra mina. I don't think va sungula se ku chaya, I think maybe ku va a meeting lawa va endla va kha finalize swilo swa vona. So what can we expect? You know, page right now, to see what can we expect. Yeah, I'm going to Africa tsala swin'wana swo yelana swo. Yeah, so fika hi vona tsala this post na yena Solugezano ke, as you can see fa tsala ku mintirho ya tin'wari i ku handza swin'we. Mina na vuma no chava ku dlawa swa ku i risimu obviously Afrika tsala ku Sayicology featuring Mr Post, Sandleno Monde and DJ Gift. So as you can see swa ku Sayicology of course i ta khatra na vanhu vo fana na Mr Post obviously i studio xa Mr Post na vo Sandleno wa vona va kona la na Monde Roger na DJ Gift. Swi komba ku hayi swilo swi ta swi tshame kahle based on the artist leti nga kona la ta kha ku yi hlengeriwe ntirho obviously na mpanya se ta ri kona le ka production na yena. So production yi kahle, as I've said on my previous video. If I'm gonna say one video let to get a better context of what was my complaint about Sayicology. Yeah, look say inta kwalana inta khengena ka Xamaccombo. Yeah, so ile yo page ya yena la hiyo na page ya yena I demand ya xilo karhateni swinene. Loko munhu a za ta promote for free ka Master Xitsonga Analyst, you need to understand leswaku munhu wa ku i le ku karhateni swinene. Na risimu leri tlangaka kwalaho ka background ra yena Demand ni vona ri ku karhateni swinene. So ni to kombela ku n'wi searcheni Xamaccombo mhana wa fana, n'wi searcheni le ka YouTube. Yeah, of course Xamaccombo sweswiwa i va kha managiwa hi Lekere Stylist. Yona artist ya kona ya Lekere Stylist ana va hatleri swin'we na Papa Rulanso swi tirhana na Xamaccombo. Ni lo ku karhateni Xamaccombo swinene. I'm very impressed by his work. I'm genuinely impressed. Lo ku karhateni swinene, like already se ku na tinsimu timbirhi ta yena, so ni twa ku ti ri ku hahluleni leti ni nga ti yingisela. Yeah, so I nghenela ka YouTube Music le ni komba there are two songs ne. Yeah, it's two songs. Le ra mhana n'wananga leriya hi ro ri nga background, and then ku tlhoko na le rin'wana ra Mana Rulani. I think it's doing great, very great. Like look actually look tirhendimeni ka the remix swi nga pfalapfaleni sweswi. So for n'wi yingisela. So this type of promotion is for free from me. A na hakeriwi. That's why mi kuma ku swi nga ri biased. Loko ni vule xilo ku munhu i bini swa ku i va a bini mani kuma yena. Yeah, so the last time loko hi endla such kind of a video a ku ri J John, I think it was J John. So ku va ku ri swilo leswi swo ka swi nga ri biased. Yeah, so i lo ku karhateni Xamaccombo n'wi landzeleli misa loyi i lo ku karhateni swinene. Searcha tinghoma ta yena ti koka ka YouTube, vito ri va ri tsariwe kahle ku Xamaccombo. As you can see ni va ni kha ni ti yingisela swinene le Xamaccombo mhana vafana. Yeah, loko ri amukela ndzama subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. Hey, Jambra Magela siri tsandzeni. Tsandzeni ekhona. Ze plela friend, plela to Gucci. Gucci ta mina at le ku coping ndawo leyi. Gucci is not coping. Ndzi le susa na ti shoelaces. Ku tabele moya sa to ngoka hi Jambra ka Magela. Jambra Giyan no.